Bog, zovem se Sanja Pilić, spisateljica sam i napisala sam puno knjiga. Između ostalog sam napisala i slikovnice u serijalu koje se zove Maša, ali uvijek je to neka druga, ista Maša, ali s novim događajima. Kako je ovih dana vrlo toplo i najradije bi svi otišli na more, a možda i ne možemo, baš u ovom trenutku. Ja bih vam predstavila svoju knjigu Maša i ljeto. Napisala sam je prije nekoliko godina, to je slikovnicu znači, i radi se o djevojčici Maši koja ima 8 godina, ide u 2. razred osnovne škole i ima brata Luku. Brat Luka ne voli ništa sa specijalno, ne voli ni putovanja, ni more, ni ništa. Njega najviše zanimaju kompjuteri i računalne igrice. No uglavnom Maša zajedno sa svojim bratom Lukom odlazi na more, baki i djedu, u Rovinj. Tamo, naravno, prvi dan kada se idu kupati, ne poslušaju baku i djeda, pa se onda što? Onda se oni zagore na onom suncu, znate. Dobiju malo, ne sunčanicu, ali pocrvene, zato što se nisu dovoljno mazali sa kremama. Evo, ja ću vam pokazivati malo ovih zgodne ilustracije. To je sad početak zapravo Maše, kada se ona veseli što će otputovati u Rovinj. Evo tu se ona sprema zajedno s Lukom, sva je vesela. Luka bi naravno htio da se sve nosi, kompjuteri, sve igrice, da se to sve odnese kod bake i djeda. Roditelji baš nisu oduševljeni. Evo ga, sada su oni na putu. Išli su sami su putovali. Malo ih je pričuvao vozač autobusa, ali uglavnom brat i sestra su sami otputovali na more, jer je Rovinj blizu Zagreba i sama vožnja traje 3 sata. Evo, tu su oni stigli u Rovinj, ovo su baka i djed koji su ih dočekali. I sada se priča dalje nastavlja, da vidimo šta ima. Teško mi je to tako okretati. Dobro, evo tu dolaze kod bake, sretni su, kamenu kuću. Rovinj je jako lijepi grad sa puno kamenih kuća. Evo starinski. I sada se naša Maša zajedno sa Lukom sprema na kupanje. Tamo u Rovinju imaju puno mačaka, pa sam i njih stavila u priču. Često puta ono što se meni događa ili ono što poznajem vrlo dobro, onda stavljam u svoje priče za djecu. Evo, tu su se, mislim, to prvi dan, evo, tu se kupaju sa nekom tetom koja također se voli kupati, a onda Maša je ljutita što mora nositi šeširić protiv sunčanice, protiv velikog sunca i uglavnom, evo, tu je srela dječaka Renea koji živi u Rovinju i kojeg je sada nakon godinu dana ponovno vidjela i jako joj je on simpatičan. Oni su prijatelji. Evo, tu zajedno s Lukom ide na plažu. Sad se oni kupaju i ne namažu se s tim kremama protiv sunca, odnosno da se smanji da se smanje eventualne opekline od sunca, da mogu biti dugo u vodi, puno više, naravno ako se maže sa kremama koje imaju zaštitni faktor, barem 20, ako ne i više. Evo ga, tu se zabavljaju, to su njezine prijateljice, također iz Rovinja. I sad se oni vraćaju kući, večera je tu i svašta nešto, međutim, ustanovili su da ih je sunce ipak prilično opeklo, tako da sljedećeg dana više ne odlaze na more, da hoće se malo odmoriti na moru.
od mora i onda odlaze u jedan lijepi gradić koji se zove Bale, gdje idu na sladoled. Na tom sladoledu, u toj slastičarnici, Maša pronalazi novčanik i kako je na svu sreću na vrijeme ustanovila da osoba koja je novčanik zaboravila je tu još blizu, ona potrči za njim i vraća taj novčanik. Poslije lijepog dana provedenog u Balama, sretni baka i djeda plus Luka i Maša, a Luka se u međuvremenu, ipak mu se počeo sviđati biti na moru, oni se vraćaju po noći u Rovinj. On je tada jako lijepo osvijetljen, evo došli su, čak i kiša nekako, ne, to je neki drugi dan kad je kiša padala, da, kad su išli na kupanje pa je počela padati kiša. Uglavnom, ljetovanje u Rovinju, odnosno Maša, uživa u ljetnim praznicima. Kasnije dolaze i tata i mama u Rovinj i računalo koje je bilo uvijek glavni predmet u kući za našeg Luku, ono ostaje zaključano, više se ne upotrebljava, jer na kraju se svi druže međusobno, idu puno na kupanje i uživaju u ljetnim radostima. Evo ga, tako završava naša Maša. Nadam se da se slikovnica sviđa. Ilustracije je napravio Niko Barun, meni su jako drage i ovo mi je jedna od najdražih zapravo ilustracija. Pa, bog, 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 bog.